Koubou Kanate, Sabounina Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amosa. C'est Manuel Dia. Na soso, na memelo. Na bimbisita. D'ici 1 heure, aux Akarawa. Toto, il s'est passé quoi comme à Bongo? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est-à-dire? Mukanda? Mukanda va boto na ipona? Banyongani? Ya bank, va beaucoup de la Mukanda? Vous avez un ban, hein? Vous votez? Vous avez un âge? 42 ans? Au combien de jaboué? Sur 42 ans? Ouais. Et ça, là, on va son nom. Oui, à Zabien. À ça, dans l'entreprise, moi, oui. Et ça, là, on va son nom. Merci bien. Mazali. Mali va s'agir de wow. Tereme tout le temps, Siman. Talon, ici, le Sambu. Marika Audio. Il y a Lina. Il y a Mios John. Il y a. Mayon Pekala. Madame Sissoko Mason Pekala. Kaiki. Con Balago Seck dëgg neexu suñ papa ngi noonu taxaw Père Bala ndeysaan sama doomu ndey saay ko waa kër Ousseyn jógee ba Hollande ñëw ndax spectacle bi dëgg neexul Lina Ndiaye Marika waaw ndeysaan may seen Gustave Nele Séri Ami Gomis di taxaw ci wet gi dëgg neexul Sénégal Mokana ndeysaan sëñ Modou Kara maa ngi lay ziar Fallou borom ceeb yi neex yi ndeysaan suñu père Mara Sissoko ana Gustave ndeysaan yow da nga nekk suñu papa ndeysaan li ñu fi def nii yéen nañu xalal yoon bi DJ Mike le grand manager waaw Pape Cissé borom yëbes bi la Wow Africa. Pape Cissé borom Wow Africa. Goxta on Wow Africa Festari. Yëbes ki la sa. Ya Mama Africa on siela. Ndeysaan Payel Malan duñu tay di wax ci yow. Gustave Estor. Ndax lépp lu ñu ko am rek yéen la. Ami Gomis Serigne Touba. Say ko. Dama ne Ami Gomis ngi noonu. Borom Gustave. Waaw Mariama Gaye.
materele kura kura misaya kura kura misaya kura misaya materele kura misaya materele Kura Bisaya Mate Akura Kura Bisaya Ya Kura Bisaya Materele Kura Bisaya Materele Ya Kura Bisaya Materele Kura Bisaya Materele Te do ma fon te do ma fon ba ke sama jagena yo ya hala shit kura masaya materele Halo. Bisa nih dansia dong, dansia. Mencari bisa dansia itu. Amigo Miss, Maya Kai, dansia itu. Anu Kai. Sama Junibi.
Vous abonnez. Et Radi TV. Kabina kata YouTube, Radi TV les masolo. Kala mingi te bo sentir ma gag na ngeza na kati wana. Ma pièce na kati wana vrai. L'émission qui TikTok et en kati wana. C'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makamorti c'est la bango. Mationa, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est Pembe, Nzuzi Tiona, moi c'est ya Pembe, c'est-à-dire la petite Kenzo, moi si Nagati ya Bashi Zalakayo, et c'est-à-dire Judith Ekete, qui tord ma casse, la botanité, c'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM. C'est-à-dire que tu remarques Baïwanande va se faire. C'est-à-dire tout bani bakota va se faire. Bayaka baza bamoko na baza le sika mona baye ngai ça ngaja MM. C'est-à-dire bon s'abonner massivement Radi TV Ndema Solo. Toliani les soso.